रोज आपले उपास रहजन, रोज आपले प्रार्थना करजन, रोज आपले आराधना में रहजन, रोज आपले भक्ति में रहजन, रोज आपले प्रभु ने अंदर रहजन, तो 40 दिवस सुधी आपले रोज वाला हो आपले प्रभु में रही सकजन, तो 40 दिवस सुधी आपले आशीर्वादित होई सकजन. हालेलुया, हालेलुया. અને કંઈક નવા આશીષો આપણે મેળવી શકજન, પ્રાપ્ત કરી શકજન. અને 50 માના દિવસ યાની 40 દિવસ પછી વાળો दुसरा 10 दिवस आपले उमेरे देजन आणि 50 माना दिवस आपले पूरा करजन. तर आपले स्वर्ग बसून वाला हो परमेश्वरा अग्निमय आत्माला येता हेरवी शकजन आणि अनुभव भी करी शकजन. आपला जीवन परमेश्वर वाला हो, आपला जीवन अंदर वाला तो प्रूफ दी सका. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाइबल कही सकता है पक्के प्रमाणों के साथ. हालेलुया. परमेश्वर प्रूफ दे, यीशु प्रभु प्रूफ दे, पवित्र आत्मा प्रूफ दे. हालेलुया.